Inten. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. Enteng, ginak ka di awisan arumwar. Adamot kwartam Papananta aya. Awan mutlat aramidan ta dito'y balay. Isa arumwar ta kumamay. Inta kumamot agpasyar, uray sagpaminsan laang. Ay, saan? Masadutak. Ay, awan pa'y ganas mutken ka tao. Na, dito'y talagan balay at wampay gastos. Ala, ingkakit aglutaon, taday, pangaldawan. Ha? Agluto ka no kayat mo? Dita ka manlagan. Ay, banang! Ingka agluto ta, mabisi na kaon. Ay, ayusan ba daw? Nagbangbang lo akaun. Kun adamot basit lipstick ko Tapno na pintasak mo ta. Ayos day tanto yang, Intan. Wan ba daw? Agpasyar tamanin ita. Sa nabalay. Tadamanin naglakwan ta itinatang amula ta. Wala, oray saan unay anawadwad tinaglakwan ta. Ngum atlay sada. Kitwain, iso nga aggagat talatang agmula. Bala, intangarudon ijay ilay. Taag-date tamot. Kitwain na. Kun intan tumakitsinda. Gumatang ta itinaimas asidaan ba daw? Ay, papanan yung agasawa. Nakapulas kayo, mate. Uwin maray, yung kami man ilay. In kami ag-date, maray. Ay, imbag man. Sana all. Apay, maray, saan kayo kading ag-date kin ni Kapitan? Ay, saan man. Kanayon kami nga ag-date. Aya, kasla di kayo makitkit arumrumwar amapan ag-date. Uwin nga agpaiso maray. Saan nakansamang nga ididate ni pare Inteng? Ha? Ako, ay saan man. Ag-date kami mo't Apay, da kayo lang ti kabaulan na ti ag-date aya. Bita kayo madlangan. Na. Pimanaway. Na, masurun ni Maribanang. Umapal ngamin ka data. Ngamain, mapanta agdate. Ay, kasta, apalan na tagayam ni Maribanang. Agdaitan ti tricycle to yan. Para! Aglugan kamay! Okay. Limabas ni Antibanang dito'y parangan niyaw. Ngumno pansin, may. Nakamisuot, may. Ay, di mo italtalag. Abangan no simro ti bulan-bulanin na. Ingkay damagay, no apa nakamisuot. Ay, isikan ti mapan. Damagam no, apay. Papayasak ngay. Si Kati Rumbang agdamag ang kail. Sige, inakaon. Mga no siyak tigapuna nakamisuot ni Antay. Anya kumamati madinga naramid mo ngay. Kanayon kanto pa'y amang yung itinaimas asidaan mi. Malangaraw. Ingkang kasarita ni Antibanang ang kail. Amuam no apa nakamisuot. Tainak mo ito nagpasada. Panag, apay anak kami suot ka, aging gadito'y salas. Na ata inyad addam tinagmisuot. Apay aya, anya ti rason nga agmismisuot ka. Taim panalpaak na tiri daw. Apay nga ta. Anya nga tatgapo na. Marikwadang, imay ka di dito'y ni Banang. Wan, Kapitan, itay pa'y mo't nagawid. Imay nala binayadan tay utang na amantika kan tinapa. Kasta aya? Apay ka day. Kwa, agong ungot ka di naggapo dito. Saan mo't? Naragsak mo tapim manaw. Agkatkatawa kami pa'y ngarod adwa. Idagis istorya kami. Apay ngay ngarod asimbang pat ka nakabisuot. Kasla siyak pa yan tinakabasol kan kwa na. Dinto taawan mo't madinga inaramit ka. Day, apay ngay. Wano talaga akas dyan no bumakitan. Basta agong ungat nga ura awang gapuna. Adakid di magkasta, Kapitan.
Agong ungat nga oray awan gapona. Balalaang ati kasta. Kaya't mo asawon, bala ni Banang. Ay, awan kasta nga imbaga, kapitan. Ah. Ay, ang mga no ada sa bali ang makangag at idanon da ita. Ha? Niya, no adaman nakangag kada kayo dita. Sana siya tinagapuan day jaya sarita. Nga agbala ni Maribanang. No di kat ni kapitan. Tasapay ipigsambit. Imbis nga awan kumat makangag. Ay, kayat ko laog nagsiguradaw. Nariga taon. Diyak kayat ti makabasbasol, kapitan. Nakmadlangan. Ang gumata nga pa iti bangos. Ta ilutok asidaan mi kanibanang. Barang mapunas ti pungtot na. Ay, ewan kapitan. Sige, mano akilo abangos ti gatanga. Si Kante arkilain may kwaraw. Tanay, adaw ti karga may. Sige, tataba daw. Imbag man ta nagado ti ginatgatang niyaw. Papasto may akin ni Tuyang. Mayat Ken imbag man ta kanayong kayo nga kuyog nga agasawa ita. Ay katuwa na. May mayat ti kasta. Naragragsa. Kulik ka dyan, tataba daw. Iso nga itultuloy lang ti kasta nga raramidin nyo Iti kasta, naragsak kayo lakta. Wan kwaraw, gusto ka. Malang araw, ikargatan iti tricycle ko dagiti kargayaw. Wan kwaraw, sige. Tamadamdama pa'y, addan ni Tuyang. Napanggimatang iti tinapay. Sige, ikargatan iti tricycle ko dagiti pinalingkiyaw. Ayaw! Bagay ko ka di da ito bestida a ginatang tabadang. Wan Tuyang, bagay mo launay. Ay na. Ay! Kuhulay asaul nga da sabong-sabong na. Siya ngay, bagay ko kadimo na ito t-shirt ka. Wan badong, bagay mo launay da ita t-shirt mo. Ayos nga raw. Indon sa maranaw, pantalon may tigatangay. Katsak, skirt mo tigatangag. Ayos. Alang arod badong, usubun tantibado ta nga impadas ta. Taintag lutaw. Agtinulong tamanin nga glutaw. Katwan na, itikasta. Nadardaras amalpas. Sige nga raw, dinta naglutaw. Tapno makapangantan. Ne, damari tuyang kan pari badong ti adda iti paraangan da. Dituyak man pailaeng, tapaliiwak ida. Sana balay, tasaan da amadlaw nga addaak dito'y amang palpaliw kadakwada. Agsinsinubo da iti kankanen da. Naragsak da. Tuyang, agkanak. Ha? Shh! Di mo pigsaan. Basta agkanak. Apay? At namang palpaliw ka na ta. Ni Maribanang. Ha? Hala, agkanak. Tapno makita na, aswit ta. Ha? Ay. Ariglado ba dong? Ay! Aguray. Siyak may timang kisking katuyang. O sige ba dong? Dito'y lips ko. Ha? Di ta lips mau. Ag lips to lips ta. Ay saan? Di ta pingping mo lang tiyagkak. Na, apay asaan nga iti lips ko ngay? Di may mayat ko tapno makita ni Maribanang at talaga aswit ta. Alan, agkan na kun iti lips ko. Na, taipilit na. Banang, nagapuam. Ha? Ijay laeng. Ijay? Sa dino nga ijay? Ijay ayan tinaragsak nga agasawa. Imbag da pa'y tanaragsak da. Ano tayo bagbagap? Banang dungo? Ha! Di nakman awagan iti dungaw. Tasaan kamot ana dungaw nga asawa. Ha? Ano ka di ayat ti kasuron ba? Imbag da pa'y takanayon da nga ag-date nga agasawa. Ha! Makapasuron. Tapi manawad. Ano nga tati mapaspasama ka ni Banang? Ay na.
Ngay mas ti kapi kabarakwan niyang kay. 100% ada imas ah. Ita lang nga umay ka makikapi dito'y balay ko ang kay. Ah, Apay, awan ka di kapiyaw. kwa, ada. Imayak dito ayan mo, takim marumanan ni Antime. Kasla kasurod na. Ito yan niya aga pa awang kay. Kuna naman nga, imbag pa'y kano dagijay nga agasawa ta, nagaragsak da. Kan kanayon da nga agdit, kuna da. Sino nga kasawa? Ay di na nga ron ibaga ti dakdak amatin na. Sapay masuron pa'y ngaraw. Amo kaon. Mga sino ti dakdakamatin ng agasawa. Dananatuyang kan tataba daw nga kay. Iso da? Apay, naragsak da ya. Kan kanayon da nga agdait. Unang kay. Kanayon da nga kuy-kuyaw, nga ginggay di bangkag da. Nag-sweet da nga raw. Aya, di nasaya at. Kit apay nga kagura ida ni Banang. Di pa nakawat ka. San nga isuda ti kagura na? No di ikat si kangkay. Ha? Isak! Anjat basol ko ngay. Ay, talaga di ka makawawat. Na, Umapal niya ang ti kadakwata. Ngamin, di mo pa ma-date ni Anday. anja? Abay, kano ay tinaudi nga ang date mo ni Anday? Apay nasken pa'y data. Ayawan mo nang kay. Saan ka talaga makawawat? Na, I-date mo nga min ani Anday. Uray sagpaminsan lang. Tapno saan nga umapapal kada tatabadong kananatuyang. Tadagi dyan nga agasawa. Naragsak da. Nagpimpin na tagda. Nganda kayo kini Anday. Katsaan? Ngamin, nakapoy ka hanggang. na, Uray siyang close friend. No, ada asawak. Ti kayat ko, kat agdit kami Uray, sagpaminsan lang. Uray siyak mo ta. Kan kanayon ko asagutan iti flower. Anya nga yung flower. Di urayan niya. Basta flower. Ay, kutuan sa bagay. Saan matkit di nga importante day tabanag. Basta tinapatag, kat saan nga agap-apat yung agasawa. Ang nung mabalain nga ramidan, o di may mayat manain, ngamin, at adda mariknada ti panagayat iti tunggal may sa kadakwada. Sa bagay, Ang sayang, no kumatadda asawak, di kanayon ko kumanga idait, kanayon ko ngay kan iti rigalaw, awan mo nga raud. dataman lang ang tagdait, kulos friend. Mabalin matlat ta, Anya nga iti amom no, madibilap ta. Isumay, sige man, intanto man nagdait, siya kung titaya, siya ti agastaos. Sige Ngam, tulungan ka iti gastos, close friend. Ngamain, adamat kwarta. Alangan asikalaang ti gastos. An-anwak nga iti kwarta, no saan ko agastusan. Alang araw, inton bigat, intan tumat agday. Maribanang! Dumagas ka pa! Naapay ka day, Maray. Dumagas ka may taag merienda tapay. Ha? Ay katwan Ay gayam, 5 basak itay ijay laundry shop ni Violet. Urayon na ni Kwarog, agdik da kanaw. Ha? Adda nga tan nagkinaawatan da, tagdik da mutang. Ay, adda siguro Di nasaya at nukasta. Ay, uray da kami kinibadong kaw. In kamin to agdate inton bigat. Agpasyar kami manun. Ay, nagmayat. Nah. Simple lang tibiyag mi kinibadong. Ngam agdate kami latamot Ha? Da kayo nga ay kini kapitan. Kaano kayo mo't nga agdate? Jak pa'y nadamdamag anapan kayo nagdate. Apay. Dakas, no saan kami nga agdate? Saan mo't kit day, Maray? Ngamda kami ngamin kinibadong, naragsak kami no kasta nga agdate kami. Kasla kami baraw ken balasang sika. Umubing tirik nanay. Anya? Won, Maray.
umir-iraw ti panagayat mi iti tunggal maysa, tanaragsak kamay. Ha? Adula amin nga ibagbagam. Inak manlangan. Ay, labsan kan dito paraangan yo. Napanag. Ay, oy Maribanang! Agsubli ka tag merienda tapay! Maray! Di na kun ingkan ka no. Kamot i-date niyan ti Banang Angkal. Tapno makaaliwaksay kayo, mate. Kita na kami kinibayo, like. Napan kami nag-date. Napan kami nagpag na iji parkay. Nag-holding hands kami, bay. Nangan kami pa iti restaurant. Kit, Uray saan kami nga gayan ayat, ngam naragsak kami. Di mas naragragsak kami kuma, no talaga nga agayan ayat kami. kit armam nga minin Dumteng tawang kail. Ang mangkal, ingka ngamin idik ni Antay, tapno sanin ngagmismiso out. Sige man. Awisak man ni Banang taag date kami. Alan na Banang. Agsukat kan ka nakapalisa ka. Nagbangbagluak pa yan. Papananta aya. Intamat ag date. Intaman ijay ili. Takayat ka. Ti agpagnapag na ijay. Ha? Alan, ingka agpalisan. Ta inta ag date. Sige Banang Dungaw. Manganta. Nabisinenta ngamin ang nagapo ijay park anagnag na. Wen inteng. Naka-holding hands ta pa ijay park. Kasla balasang ken baraw. Ay na, palagip ko lakit nga ron tinapalabas. Ijay pa nag-lips to lips ta ijay tuk-tuk ti dakil abato ijay karayan. Malagip mo gayam dayday? Uwan ba nang tunga? Ay naragsak gayam no agdita sag paminsan. Ay, wen inteng. Kinapudno na. Apapalak da pari badong kan marituyang. Ngamen, naragsak da nga agkuykuyog. Kanayon da nga agdate. Akasla papaapalan dak. Iso ka di akanayon ka anak kami suot? Wen. Ala. May amba ng tungaw. Tatunggal maalak ti honorarium ka. Agdate naman. Nagbayat gayam. Makapaubing itirik na. Ngaman. Naragsak ta. Ay, wen inteng. Kayat ko day tanga imbagam. I love you, inteng. I love you, mate. Banang Dunga. Ay, kasta kapitan. Agdate kayo mat kininanabanang. Taparte mat laang tibiyang ti agasawa day ka. Ngam sakboy na kaya't may mga nakablawan ni Antinati Yadaw Constantino Sullivan. Dita Lasam Cagayan. Ken kada kayo aminin apo, anaayat adumdumngag kadagiti drama mi. Ala sigay! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Bugley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ni MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenday toy ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdengay.